روز و روزگارتان بخیر باشد بینندگان عزیز. شما برنامه هفته ورزش رو تماشا دارید. در استودیو با شما هستم من فریدون سفرزاده و امروز چون همیشگی شما را از رویدادهای مهم هفته ورزشی کشور واقف می‌سازم. آغاز می‌کنیم. مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به بوکس در شهر خوجند غالبانی خویش را پیدا کرد. فوتبالبازان منتخب تاجیکستان با جام شوهرگیری تایلند به دوشنبه برگشتند. جودوکاران تاجیک در شهر خوجند به مسابقه قهرمانی جهانی تاشکند آمادگی دیدند. 26 دسته برای به دست آوردن جام استقلال در شهر دوشنبه رقابت‌ها را آغاز بخشیدند. مسابقه جمهوریوی اوید به گیمناستیک بدیعی نزدیک 200 نفر دلباختگان این رشته ورزش را در ناحیه کوشانیان به هم آورد. بینندگان گرامی، دوام 2 هفته اخیر ولایت سوخت میزبانی چاره‌بینی‌های مهم ورزشی گردید. پس از انجام مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به جودو، شهر خوجند میزبانی مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به بوکس شد. بنابراین سبب هفته ورزشی کشور را از ولایت سوخت شروع میکنیم، زیرا هفته سپری شده از همه چاره‌بینی‌های مهم ورزشی کشور محض در شهر خوجند دایر شدند. گزارش مختصری ما را از جریان مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به بوکس در شهر خوجند پیگیری نمایید. از 24 تا 27 سپتامبر هفته سپری شده در شهر خوجند مسابقه بین المللی بوکس برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از روی 13 وزن میانی کلانسالان گذرانیده شد. در مسابقه در برابر ورزشکاران از منطقه‌های گوناگون جمهوری اینچنین مشت‌ها از جمهوری‌های همسایه ازبکستان و افغانستان شرکت ورزیدند. از 13 وزن در 11 وزن ورزشکاران تاجیک غلبه کردند. در 2 وزن دیگر مشت‌های کشور ازبکستان ظفر یافتند. روز 26 سپتامبر 2 رقابت فینالی دایر گشت. زیر وزن 51 کیلوگرم مهراد شمیدوف از دسته دوشنبه در فینال حبیب رحمت الله را از دسته شهر ناحیه‌های تابع مرکز مغلوب کرده صاحب جام گردید. در وزن 63.5 کیلوگرم مشت‌زن نامآور کشور بهادر عثمانوف غالب شد. بهادر در دور نهایی مقابل رامیز شریف زاده موفقیت به دست آورد. در آخرین روز مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به بوکس 11 رقابت فینالی دیگر برگزار شد. نخست در وزن تا 48 کیلوگرم عثمان جان میرزویف و عمرقل ارماتوف برای نشان طلای مسابقه مهارت سنجی کردند. رقابت مشت‌زنان 3 فایت ادامه کرد و بالاخره مشت‌زن تاجیک عثمان جان میرزویف توانست که با حساب 4-1 رقیبش از ازبکستان را شکست داده صاحب مدال طلا و جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گردد. در وزن تا 54 کیلوگرم زینه‌های سیوم افتخاری نصیب بزرگمهر اکسانوف از تاجیکستان و بابور تختایف از ازبکستان شده در رقابت نهایی امامعلی رحمان و محمد علی حسنوف به هم نیرو سنجیدند. در نتیجه مدال طلای این وزن نصیب محمد علی حسنوف از ولایت سوخت شد. نیروسنجی نهایی وزن تا 57 کیلوگرم نیز جالب دیدنی صورت گرفته. 2 ورزشکار سعودی 3 دور با هم قوه آزمایی شدید نشان دادند. هر دو جانب هم در روند مبارزه از خود مهارت بلند نشان دادند و در ثانیه‌های آخر نیروسنجی خسروخان رحیموف توانست که اسکندربک رستموف را با نکاوت فرستاد. همین طور غالب این وزن صاحب جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شد. در وزن تا 60 کیلوگرم باشد مدال‌های برنجی نصیب مشت‌زنان اسلانبک عظیموف و عبدالله شریپوف گردید. برای نشانی زرین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ابوبکر مرادزاده از ولایت ختلان و عبدالرحیم یعقوبوف از ولایت سوخت نیروسنجی کردند. در این رقابت عبدالرحیم یعقوبوف ظفر یافت. جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وزن تا 66.5 کیلوگرم به جمهوری ازبکستان رفت، زیرا در رقابت نهایی 2 ورزشکار همین کشور اتکوربک عبدالقادیروف و سلیمان لطیفوف با هم قوه آزمودند.
дар ин нерӯсанҷӣ аз оғоз Сулаймон Латипов зарбаҳои ҳадафрастар дошта, пеш аз муҳлати анҷоми нерӯсанҷӣ ҳарифашро шикаст дод. ин нерӯсанҷиро Мансур Муҳиддинов, довари дараҷаи олимпӣ аз Тоҷикистон, идора мекард. ҳамин тавр нишони заррини ин вазн насиби Сулаймон Латипов шуд. нишонҳои биринҷӣ насиби ду варзишгари тоҷик Расул Аҳадов ва Шоҳин Ҳикматов гардид. нишони тиллои вазни то 74.5 кг насиби Абдумалин Болтаев шуд. мавсуф барои ба даст овардани нишони заррини мусобиқа Ашурбек Ҷиянов аз Узбекистонро сарафканда кард. зери вазни то 80 кг дар финал Шаҳбоз Негматуллоев ва Шаҳбоз Ҳаитов барои ба даст овардани нишони заррини мусобиқа сабқат карданд. рақобати муштзанон 3 раунд идома карда, дар ниҳоят Шаҳбоз Негматуллоев бо ҳисоби 3-2 музаффарият ба даст овард. рақобатҳои зери вазни то 86 кг миёни ду варзишгари тоҷик Наврӯз Ҷафоев ва Парвиз Каримов сурат гирифт. дар ин сабқат Наврӯз Ҷафоев ғолиб дониста шуда, соҳиби нишони тиллои мусобиқа шуд. медали нуқра насиби Парвиз Каримов шуд. муштзани ӯзбекистонӣ Бобур Юлдошев тавонист ки нишони тиллои зери вазни 92 кг-ро соҳиб шавад. дар финали ин вазн Бобур бо Насим Шарипов аз Тоҷикистон нерӯсанҷида дар 3 пайд ғолиб гардид. ҳамин тавр Бобур Юлдошев дуюмин муштзан аз Ӯзбекистон шуд ки нишони заррини мусобиқаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба даст овард. миёни сангинвазнҳо Асадбек Маннонов зинаи сеюми ифтихориро ишғол кард. муҳаммад Аброриддинов ба гирифтани медали нуқра даст ёфту ғолиби вазни мутлақ ва ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон насиби муштзани ботаҷриба ва номдори тоҷик Ҷаҳон Қурбонов шуд. ҳамин тавр давоми 3 рӯз мусобиқаи байналмилалӣ ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба бокс дар сатҳи бениҳоят баланд дар шаҳри Хуҷанд гузаронида шуд. аз 6 то 13 октябр шаҳри Тошканди кишвари Ӯзбекистон мизбони қаҳрамонии ҷаҳонӣ ҷудо мегардад. дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ 9 ҷудокори тоҷик ширкат меварзанд. бархе аз ҷудокорони кишвар дар шаҳри Хуҷанд ҷиҳати омодагӣ ба ин мусобиқаи бонуфуз тамринҳои дастаҷамонаро доир карда истоданд. шаҳри бештари мавзӯъ дар идома. ба иттилои сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо ҷиҳати иштирок дар чемпионати ҷаҳон 563 варзишгар аз 85 кишвари дунё номнавис шудаанд. миёни онҳо ҷудокорони бо маҳорати тоҷик низ шомиланд. бо мақсади омодагӣ хуб дидан ба ин чемпионати бонуфуз бо ибтикори Федератсияи ҷудои мамлакат тими мунтахаби ҷудокорони кишвари мо ба тамринҳои дастаҷамона фаро гирифта шуданд. тамринҳои дастаҷамонаи ҷудокорони кишвар дар толори варзишӣ намудҳои гӯштини ба номи Устопирёни шаҳри Хуҷанд ва варзишгоҳи 20-солагаи истиқлолияти Тоҷикистон баргузор шуда истоданд. дар ин машқҳои дастаҷамона 12 нафар аъзои мунтахаби кишвар бо ҳамроҳии дигар гӯштингирони бо маҳорати мамлакат иштирок намуда маҳорату малакаи худро боло мебардоранд. ба ҷудокорон мураббиёни пуртаҷриба сармураббии тими мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо Муҳаммад Абдураҳмонов ва сармураббии тими ҷудои вилояти Суғд Устопиров тамрин медиҳанд. машқҳои дастаҷамии дастаи якчини ҷумҳурии Тоҷикистон барои тайёрӣ ба чемпионати навбатии ҷаҳон ки дар шаҳри Тошканди Ӯзбекистон баргузор мегардад давом дорад. боиси қайд аст ки имрӯз дар ин машқҳои дастаҷамӣ аз тамоми манотиқи кишвар варзишгорони беҳтарин ҷалб шуданд. ин иқдом аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонони варзишӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи ҷудои мамлакат ва кумитаи миллии олимпӣ гузашта истодааст. таи ин ба ҳам омадани варзишгарон дар як толор бимисол фоли хуб аст, фоли нек аст. ҳадафи асосии роҳандозӣ шудани ин машқҳои дастаҷамона ин пеш аз ҳама баланд бардоштани малакаю маҳорати варзишгарони тими мунтахаби кишвар аст, то онҳо дар чемпионати ҷаҳон маҳорати хуб нишон дода ливои кишвари азизамонро боло бардоранд.
ҳама иштирокчиёне ки дар тамринҳои дастаҷамона ширкат доранд аз ин иқдоми саривақтӣ изҳори хушнудӣ мекунанд то онҳо бо омодагӣ ҷиддӣ ба қаҳрамонии ҷаҳон мераванд. ҳамчунин ҳафтаи гузашта қасри варзишии шаҳри хуҷанд мизбони мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба куштини самбо бахшида ба гиромидошти хотири мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи байналмилалӣ Абдуқаҳҳор Қодиров гардид ки мо ҳайати эҷодии барномаи ҳафтаи варзиш онро пайгирӣ кардем. дар қасри варзишии шаҳри хуҷанд мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба самбо бахшида ба гиромидошти хотири мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон довари дараҷаи байналмилалӣ Абдуқаҳҳор Қодиров баргузор шуд. намояндагони раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд ва мураббиёну собиқадорони варзиш дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ аз ҳаёту фаъолияти пурсамари Абдуқаҳҳор Қодиров дар соҳаи варзиш ёдовар шуда қайд намуданд ки ин мураббии пуртаҷриба дар давоми фаъолияти хеш шогирдони зиёдеро ба воя расонидааст ки онҳо дар мусобиқаҳои бонуфузи ҷаҳонӣ кишвари азизи моро муаррифӣ намуданд. воқеан ҳам саҳми ин мураббӣ дар рушди самбо дар шаҳри хуҷанд хело назаррас мебошад. Абдуқаҳҳор Қодиров яке аз мураббиёни беҳтарини вилояти суғд ва умуман дар ҷумҳурии Тоҷикистон бар шумор меравад ва ҳама мо медонем ки ҳамон унвонҳои корманди шоистаи варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва довари дараҷаи байналмилалӣ аз он гувоҳӣ медиҳад ки худи марҳум дар ҳамин самти самбо яъне ки хизматҳои бузург кардааст. имрӯз мебинем ки корҳо ӯ хизматҳое ки Абдуқаҳҳор карданд ва он корҳое ки ба сомо нарасонанд имрӯз шогирдон яъне ки онҳо давом дода истоданд. дар ин чорабинии варзишӣ наздики 70 нафар варзишгари пуртаҷриба аз қаламрави кишвар ва 3 даста аз ҷумҳурии ба мо ҳамсояву ҳамҷавор Узбекистон иштирок намуда маҳоратсанҷӣ карданд. Я когда слушал это соревнование на память Абдуқаҳҳора Кодирова, я с удовольствием и хотел приехать сюда. Вот вчера мы приехали на взвешивание. Это Абдуқаҳҳора я очень уважал как человек, как тренер, как судья. Потому что я сам, когда выступал, Абдуқаҳҳор мне много судил на чемпионатах Азии, на международных турнирах, на чемпионатах мира. И судил мне всегда справедливо. Когда он на судейство вышел на меня, я уверен был, что схватки сейчас нормально будет. Меня не зажимает, не засудит. И справедливо он судил. Поэтому я его сильно уважал. зери вазни то 58 килограмм Оятулло Ашуров ва дар вазни 64 килограмм Суннат Болтаев варзишгарони ҷумҳурии Узбекистон соҳиби нишонаи заринӣ мусобиқа шуданд. дар вазни 71 килограмм Супидин Холиқзода ва дар вазни 88 килограмм Ҳикматулло Абдуллаев варзишгарони шаҳри Душанбе пирӯзиро ба даст оварданд. Сайфиддин Сайфиддинов дар вазни 79 килограмм, Фараҳманд Устопиров ва Фарзин Ҳусейнов аз вилояти суғд миёни сангинвазнҳо якум шуданд. ғолибону ҷоизадорони мусобиқа бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ташкилкунандаҳои ин чорабинии варзишӣ қадрдонӣ карда шуданд. масъулин қайд намуданд ки ин мусобиқа бо мақсади гиромидошти хотири Абдуқаҳҳор Қодиров минбаъд ҳамасола гузаронида мешавад. акнун ба шаҳри Душанбе меоем. бинандагони гиромии шумо хуб дар хотир доред ки ҳафтаи гузашта футболбозони тими мунтахаби Тоҷикистон бо ба даст овардани ҷоми подшоҳӣ дар шаҳри Чангмаи кишвари Таиланд саҳифаи наверо дар таърихи футболи меҳан рақам заданд. ҳангоми бозгашт мо ба истиқболи ҳайати мунтахаби футболи кишвар рафтем. субҳи 28 сентябр мунтахаби футболи Тоҷикистон бо ҷоми шоҳигарии Таиланд ба Душанбе баргашт. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини соҳа, роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, мухлисон ва роғибони футбол барои истиқболи ҳайати мунтахаби кишвар ҷамъ омаданд. ёдовар мешавем ки дар ҷоми шоҳигарии Таиланд мунтахаби футболи Тоҷикистон таҳти роҳбарии Петр Сегер ду бозӣ анҷом дод. дар бозӣ якум мунтахаби Тринидад ва Тобагоро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод.
дар бозии финалӣ бошад бо яккачини Малайзия дар силсила зарбаҳои 11 метра, футболбозони тоҷик маҳорати баланд нишон дода ғолиби ҷоми шоҳигарии Таиланд шуданд. мусобиқоте ки мо дар онҷо гузарондем хеле бозиҳои хуб гузарондем. аз бозиҳои худ розӣ ҳастем ва ин омодагӣ аввалини мо ба ҷоми Осиё сар шуд ва дар бозиҳои оянда кӯшиш мекунем камбудиҳоро бартараф кунем ва хуб ба ҷоми Осиё омода шавем. ширкат дар мусобиқаи мазкур ин як марҳилаи омодагӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё ба ҳисоб меравад. ба андешаи истоди мураббиёни тими миллии футболбозон аз уҳдаи вазифаи дар пешгузоштаашон ба хубӣ баромаданд. атмосфераи хубе ки дар тим буд ба мо ёрдам кард ки мо ҳамаи ҳамин мушкилиҳоро аз сар гузаронем ва хуб ба бозии бо дастаи Тринидад ва Тобаго тайёрӣ дидем. гарчанде ҳариф хеле пурқувват буд, бисёр ҳариф ҳам дар ҳақиқат мустаҳкам буд, лекин ҳамун нақшае ки мураббиён доштанд ба футболбозон гуфтанд ва албатта ин хел мо метавонем гӯем ки чанд нақшаи хубам дошта бошад мураббӣ, лекин бе футболбозон онро амалӣ кардан дар майдон намешавад ва албатта футболбозони мо дар ҳақиқат фарзандони ба номуси миллат ҳастанд, баромаданд ва хеле хуб ҳунарнамоӣ карданд. қаҳрамони асосӣ дар бозии финалӣ ин бемуҳобо дарвозабон Рустам Ятимов буд, ки тавонист дар силсила зарбаҳои 11 метра дарвозаи худро аз гол эмин нигоҳ дорад ва маҳз бо маҳорати болои худ ғалабаи мунтахаби кишварро таъмин намояд. В первую очередь хочу поблагодарить, так скажем, за теплый прием. Люди пришли, это приятно, спасибо им большое. А в плане игры и результатов, конечно, это пошло на пользу, в первую очередь с точки зрения того, что мы наиграли какие-то новые связи и так далее. Набрали очки для рейтинга FIFA. Они нам очень необходимы, потому что скоро будет жеребьевка, и у нас есть хороший шанс попасть в третью корзину из четвертой, тем самым увеличить свои шансы на выход из группы дальше. 26 сентябр дар шаҳри Душанбе мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми бошгоҳи Истиқлол оғоз шуд, ки дар он 26 даста барои ба даст овардани ҷоми мусобиқа ба 100 000 сомонӣ мубориза бурда истоданд. пас аз 3 даври мусобиқа кадом даставо пешсафанд, дар идома тамошо мекунем. дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе панҷумин мусобиқаи анъанавии футболи хурд барои дарёфти ҷоми футболи Истиқлол бахшида ба 31-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз шуд. пеш аз оғози рақобатҳо дар яке аз майдончаҳои варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявӣ маросими ифтитоҳи чорабинӣ баргузор шуд. дар маросими ифтитоҳ дар баробари дастаҳои иштирокчӣ роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон, намояндагони бошгоҳи Истиқлол ва дигар меҳмонони фахрӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. ҷоми дастаи Истиқлол бори аввал соли 2013 баргузор гардида ғолиби аввалини мусобиқаи футболбозонии Федератсияи футболи Тоҷикистон маҳсуб мешаванд. ин даста ҷоизаи мазкурро 3 маротиба соҳиб гардидааст. Ну, во-первых, это, прекрасный турнир, который проводится уже в 5-й раз. И здесь очень много любителей футбола, которые соскучились, которые сидят в офисах. У них нет времени заняться спортом. Это для того, чтобы люди занялись спортом, футболом для здоровья, массовость. И плюс, конечно, этот кубок имеет очень большое значение для всех любителей, потому что есть призовой фонд, это уже двойной интерес. Но самая основная цель — это, конечно, поднять массовость футбола, чтобы люди играли в футбол, чтобы здоровье нации повышалось. Самая основная цель вот это. пас аз маросими ифтитоҳ рақобатҳои мусобиқаи футболи хурд барои ба даст овардани ҷоми бошгоҳи Истиқлол оғоз шуданд. ба иттилои масъулини чорабинии варзишӣ дар мусобиқаи мазкур 26 дастаи мураттаб дар 4 гурӯҳ мубориза мебаранд. рақобатҳои марҳилаи гурӯҳӣ ба таври даврӣ доир гардида аз ҳар гурӯҳ 4 дастаӣ ба марҳилаи плей-офф роҳ меёбанд.
بازی‌های دور پلی آف باشند طبق سیستم المپی صورت می‌گیرند. در روز اولی مسابقه باشگاه جام استقلال 5 واخوری برگزار گردید. از آن جمله در گروه ا 3 بازی دایر شد. در یکی از بازی‌های دور اول گروه ا دسته دیناموی وزارت کارهای داخلی و آریان بانک اندر میدانی رقابت شدند. واخوری دسته مذکور که در گروه بازی اساسی به حساب می‌رفت با غلبه دسته دیناموی وزارت کارهای داخلی با نتیجه 5-3 به انجام رسید. همین طریق فوتبالبازان دسته دینامو صاحب 3 امتیاز در بازی اولشان شدند. اینچنین در گروه یکم صنعت صادرات بانک با حساب کلان 2-11 از تیم خدمات انداز مغلوب شد. دسته فرودگاه بین المللی دوشنبه باشد با حساب 3-4 از دسته خدمات گمرک ناکام گردید. در گروه ب مسابقه باشد 2 واخوری دایر شد. در یک از رقابت‌های این گروه دسته استقلال و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه دیدار انجام دادند. در روز اولی جام استقلال این دو دسته یک بازی زیبا و دیدنی را منظور هواداران نمودند. رقابت مذکور از آغاز تا انجام جالب و دیدنی و با هجوم‌های طرفین صورت گرفته با برتری یک گل یعنی با حساب 6-5 و سودی بازیگرانی دسته استقلال خاتمه یافت. اینچنین در گروه مذکور دسته رخش تاکسی با حساب 11-4 تیم تیسل را شکست داد. در دور دومی رقابت‌های جام استقلال در گروه ب دسته‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و وزارت مالیه یک بازی جالب و دیدنی را به نمایش گذاشتند. در این رقابت فوتبالبازان دسته وزارت مالیه توانستند که با حساب 3-2 پیروز گردند. اینچنین در گروه مذکور دسته رخش تاکسی پیروزی دومی خود را به دست آورد. در یک از رقابت‌های دور دوم در گروه ا دسته دیناموی وزارت کارهای داخلی و مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش دیدار انجام دادند. واخوری این دسته ها هم جالب و دیدنی صورت گرفته با غلبه ارتشی ها انجام یافت. به نهایت بازی مشکل بود چون که تلویزیون ورزش با این بازی ما در یک سطح بلند آمادگی دیده بود. برای همین مشکل ها ما نگاه نکرده بازی کردیم و غالبیت به دست آوردیم. در دور سوم رقابت‌های گروهی باشد روز 2 اکتبر دسته‌های مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش، آریان بانک، خدمات گمرک، رخش تاکسی، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ایم گروپ پیروزی به دست آوردند. رقابت‌ها برای به دست آوردن جام باشگاه استقلال با همین ترتیب تا روز 3 اکتبر ادامه می‌کنند. با اطلاع مسئولین مبلغ عمومی جایزه مسابقه 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. غالب مسابقه با 50,000 سومانی، اشتراکی بازی فینالی با 30,000 سومانی و برنده نشان برنجی با 20,000 سومانی قدردانی کرده می‌شوند. با اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه استقلال شهر دوشنبه رقابت‌ها برای به دست آوردن جام باشگاه استقلال با همین ترتیب تا سنه 3 اکتبر ادامه می‌یابند. اکنون به سراحالی ترین ناحیه ولایت ختلان ناحیه کوشانیان می‌رویم که هفته سپری شده میزبان مسابقه جمهوریوی اید به گیمناستیک بدنی گردید. در مسابقه مذکور 200 نفر دوستداران این رشته ورزش المپی برای نشانهای فخری تلاش ورزیدند. ادامه مطلب در گزارش. در تالار ورزشی بر هوای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 ناحیه کوشانیان مسابقه جمهوریوی اید به گیمناستیک بدنی میان نورسان و جوانان سالهای تولد 2007 و 2014 برگزار گردید که در آن نزدیک 200 نفر شوقمندان این رشته شرکت ورزیدند. در مسابقه مذکور گیمناستیکچیان از ولایت ختلان 2 دسته‌های ولایت سوخت شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و شهر دوشنبه شرکت کرده دوام 2 روز برای به دست آوردن زینه‌های فخری تلاش ورزیدند. با گفته سرمربی ولایت ختلان اید به گیمناستیک بدنی صادق محمد علیف، عین زمان در ولایت ختلان نزدیک 500 نفر گیمناستیکچیان و مشق و تمرینی همه روزه فرا گرفته شدند. از روی معلومات در ولایت ختلان نمود گیمناستیک بدنی در برابر دیگر رشته‌های ورزش در مرحله نوی انکشاف بوده. سال از سال شوقمندان این نمود المپی زیاد می‌گردند. همین است که گیمناستیکچیان ختلان در همه مسابقه و چمپیونات‌های جمهوریوی شرکت نموده و گرفتن جایهای نمایان مشرف می‌گردند. همین طور پس از هنرنمایی‌های جالب و دیدنی در خاتمه از جانب هیئت داوران بهترین‌های مسابقه امروزه معین کرده شده
با مدال و دیپلم‌های تأسیس داده شده سرفراز گردانیده شدند. از حساب دستوی باشد گیمناستیکچیان ولایت ختلان صاحب جای اول، دسته شهر دوشنبه مقام دوم و گیمناستیکچیان ولایت سود باشند زینه سوم را اشغال نمودند. بینندگان عزیز، تشکر به شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید. برنامه اطلاعاتی هفته ورزش را اینجا به پایان میبریم. برنامه‌های دیگری تلویزیونی ورزش ادامه دارند. ما را پیگیری نمایید. خیر.